Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudeye ndibashyikiriza amakuru atosoye barabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mutaga ho kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 16/02/2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni imirwano ikomeye kandi ikomeje hagati ya M23 ndetse na coalition ya FARDC. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Karemba Aimable bikurikiranira hafi aho tugiye kurabira hamwe ibiri kugenda biba. Bwana Karemba Aimable wiriwe neza? Mugiye kwirwa neza, muraho neza, murashima Imana. Natwe twiriwe neza. Bwana Karemba Aimable ku munsi w'ejo wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 15/2026 inyeshyamba za FC zinjiye mu mudugudu wa Remera uherereye muri sheferi ya Bafurero mu misozi miremire yo muri territoire ya Uvira. Nkuko bigaragara mu gitondo habaye imirwano ikomeye yahuje Wazalendo yarwaniraga mu midugudu iri mu mibande yo hagati ya Uvira. Aho amakuru twakiriye aravuga ko inyeshyamba zakoze imikoranire yo mu bwoko bwa debandobardoma mu midugudu myinshi irimo Kaziba, Rangara, Rubangu mu mugambi wo kongera kugera i Remera. Umwe mu bagarira societe civile twavuganye yambwiye uti inyeshyamba zanyuze Irangara zikomeza Rubanga nyuma zigabanyamo amatsinda abiri, tsinda rimwe ryerekeza hitwa Indote irindi ryerekeza hitwa na Kakondo. Nkuko rero bigaragara yambwiye ko Remera ni umudugudu uherereye mu ntera ibirometero bijya kuri 30 uvuye Bwegera ukagarukira Ruvunge uciye ku muhanda route nationale numero 5. Inzira igera muri uwo mudugudu inyura mu bice by'ahitwa Kiringe, ahitwa Namutiri, ahitwa Rubanga, ahitwa Bwesho n'ahitwa Kidote. Arambwira uti uyu mudugudu ufite agaciro gakomeye ku bijyanye n'igisirikare kuko wigeze kubamo ikigo cya gisirikare cy'imyitozo y'umutwe wa AFDR wagize uruhare rukomeye mu mateka akomeye waje no kuba uyu mutwe wayobora igihugu. Ni mu gihe rero impuguke zitandukanye mu bya gisirikare nagerageje kubona ko zagiye zigaragaza ko ifatwa rya Remera rishobora gufungura inzira ku nyeshyamba zigara mu bice by'umurenge ahitwa Katara no mu misozi ya Uvira, bikaba rero byahindura isura y'intambara. Remera kandi nabonye ko ifite agaciro kadasanzwe mu rwego rw'ubuvuzi kuko hari ibitaro bya Pinzi biri mu mudugudu wahitwa Pinzi ndetse ni n'ibitaro byagizwemo uruhare na Dr Denis Mukwege wegukanye igihembo cy'amahoro cya Prix Nobel de la Paix muri 2018. Yakoreye rero ahangaha nk'umuganga mukuru Medisa Directeur kuva mu mwaka w'1996 aho yagize uruhare rukomeye mu kuvura abadamu bagiye bahoterwa n'abo mu mitwe yitwaje intwaro. Kuri ubu rugamba rukomeye rurakomeje nk'uko amakuru abigaragaza. Karemba Aimable kugeza ubu ni igiki kiri kuba cyagaragaza ko imirwano ishobora guhagarara? M23 yari yatangaje ko yemeye kurekura umujyi wa Uvira kawusiga mu maboko y'umuryango mpuzamahanga. Turitega iki nyuma y'ibi biri kuba? Ni igiki kiri kugaragara kuri teri nyuma y'ibi byose namaze kuba nabona biri kuba? Kiri kugaragara ku mirongo mbere ku urugamba rwo rwongeye gusubira ku rutubi niko navuga. Yego. Yaba ari ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC no ku ruhande rw'umutwe wa 23 buri ruhande rwose rukomeje kugenda rugaragaza yuko rwashaka guhagarara no gutuza na gatoya. Yego. Aha rero ku ruhande rw'umutwe wa 23 ndakubwiza ukuri uko ibintu bikomeje kugenda bigaragara no kuma amakuru nyuma yuko iri kugaza ibitero na FARDC mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Biragaragaza yuko uyu mutwe nawo yongera kugaragariza yuko gifite akazi ko guhangana no guhangana n'igisirikare mu gihe kandi cyitwa igisirikare cy'Uburundi Fdnb. Yego. Mu bice byinshi bitandukanye cyane cyane muri no misozi ya Zafizi mu bice byinshi bitandukanye imisozi y'Iminembwe urabona yuko bacyongera imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare.
yego mu rwego rwo kurebera hamwe uburyo ki bashobora kuba babona uburyo bwose bwo guhangana n'uruhande rw'igiseke cy'umutwe wa makumyabiri na gatatu. Niyo mpamvu ubona yuko uyu mutwe wa makumyabiri na gatatu mu bice byinshi bitandukanye nabo bavuga bati iturufu dusigaje ni iturufu yo kwirwanaho cyangwa se ni iturufu yo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. yego ukabona ko uko umunsi ugenda uzaza undi bo baravuga bati twebwe amayeri dufite gukoresha wenda ni ukwinjira muri ibyo bice, turava turinjira Remera, turinjira Mayamoto cyangwa se turinjira mu misozi ya za Muheta, turinjira Katongo, bidufasha ingufu zidasanzwe cyangwa binatugora badusubiza inyuma twahuriramo n'ingaruka zikomeye cyane muri izo operation, batari ko nta yindi turufu isigaye uretse iturufu yo guhangana n'uruhande rwa FARDC. Ni mu gihe rero FARDC nayo ubona yuko uburyo bwose bushoboka, byaba ari ingamba zo kurwana mu kirere, byaba ari ingamba zo kurwana mu buryo bwa advance ku butaka, cyane nko ku ruhande rw'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi, ubona yuko bakajije ibitero mu misozi myinshi itandukanye. Urabona yuko rwose ibintu byahindutse mu buryo budasanzwe kandi budasubizwaho, kandi bikagaragara mu bice byose bigize pozisiyo z'aho amakuru atatu iherereye, ndetse kandi na pozisiyo z'aho FARDC iherereye, aho ubona yuko bose bakomeje kwambara urugamba kandi bavuga bati biteguye. Buri ruhande ruvuga ruti twebwe tugomba gutsinda, urundi narwo ruvuga twiteguye gutsinda, ariko ishusho fatizo ni uko FARDC ivuga iti turashaka Uvira, kandi Uvira mu buryo bwose bushoboka, amayeri yose ashoboka y'urugamba tugomba kuyakoresha, Uvira tukayigarurira. kugeza ubu makumyabiri na gatatu biravugwa ko hari amakamyoneti yagaragaye atwara abarwanyi bayo bari basigaye muri Uvira. Bwana Karembaye Mabure, kugeza ubu ninde uri kugenzura Uvira? Ruvango Uvira aka kanya navuga yuko makumyabiri na gatatu yatangaje ko izirimo mu buryo bwa politiki, ariko mu buryo bwa tactique za gisirikare ntabwo yigeze zihava cyane mu misozi nka za Kiriba, mu bice byinshi bitandukanye irahari. yego ariko FARDC nayo cyane ko iri no muri ino misozi igizwe n'imidugudu nka Gomba, imidugudu nka Kitu, imidugudu nka Muheta, ikaba iri Katongo, yego hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, nayo iravuga iti twebwe natwe imisozi turimo iri strategique, kandi abasirikare mu kiyaga cya Tanganyika twagaba ibitero duturutse mu mazi, twagaba ibitero duturutse hejuru mu kirere dukoresheje indege za drone cyangwa n'izindi zitandukanye zose ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cya Bahemukiye International. yego ukabona yuko Uvira nubwo igice gitoya gifite na makumyabiri na gatatu, ariko makumyabiri na gatatu nayo iri kubibona yuko iri kirimo, navuga yuko iri muri risque zone ukurikije ibice baherereyemo, kuko nk'ubu nyuma yuko ku munsi w'ejo hagabwe igitero kidasanzwe i Kalundu indege, yego mu bice bivuga yuko byagaragaragamo AFC polisi batonze imirongo, cyane cyane hariya mu duce twa za Kazingira, muri pozisiyo zo mu duce dutandukanye two muri Uvira, cyane nko muri ya misozi za Kalongwe. Hafi yaho urabona yuko rwose ku ruhande rw'igisirikare cya gatatu bamaze gufata ingamba z'uko imirongo yajyaga igaragara y'abapolisi ba AFC polisi mu duce twinshi dutandukanye twongera kugaragara, ndetse kandi na muvuma militeri byaba ari mu buryo bwo kubikora bambaye imyenda ya gisivile, bazijisha mu masaha ya nijoro, ntabwo bikiri gukorwa nk'uko byari bisanzwe nyuma yo kwikanga, ariko FARDC n'ubundi nabo muri uno mujyi bawurimo, ndetse kandi biri gukorwa na AFC makumyabiri na gatatu, biri gukontorerwa hafi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. yego ku bijyanye n'abarundi haravugwa abatanzaniya, haravugwa abo muri Zambia, ibyo bihagaze gute kugeza ubu Bwana Karembaye Mabure, kuko nabyo ni ibintu bimaze igihe kinini bigaragara ko ni ikibazo gikomeye cyugarije abatari bake? uri kuvuga kuri sayiti ya FARDC? yego byo bihagaze gute abo barundi bo baza gutanga umusaza n'abo muri Zambia bavugwa, ndetse n'abo muri TPDF igisirikare cya Tanzania, byo bihagaze gute Bwana Karembaye Mabure? Ruvango kiri kugaragara mu misozi myinshi itandukanye, ngira ngo ni imisaza y'abasirikare bari koherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu misozi ya za Sud Kivu, cyane nko muri za Karimi. yego
biravugwa yuko hari abasirikare bari kuzanwa benshi bagashyirwa hafi ya hoteli Shamu hafi mu misozi yegereye Karemi. Yego. Abandi bakazanwa ahitwa za Ruburunduye, abandi bakazanwa ahitwa za Rufukwe bazamurwa muri pozisiyo n'ubundi zegereye aho ibirindiro bya FARDC biri muri Karemi. Yego. Bikavuga yuko imisaada y'abasirikare iri kuzanwa higanjemo Tanzania ndetse kandi higanjemo abasirikare ba Fdnb baje bavuga bati gahunda dufite si yo kurinda Karemi gusa ahubwo dufite na gahunda yo kugaba ibindi bitero muri Fizi cyane dore ko bavuga bati imisozi nka Makobora kumva ngo mama ko yatatu irahari. Yego. Batumva na gatoya kuko baravuga bati mama ko yatatu mu gihe twaba dukomeje kuyireka ikaryama za Makobora yoroshye cyane yuko izamunuka mu misozi yegereza Irakara hafi y'umuhanda w'Utunari gatanu imanuka yitwa za Mukwesi na za Kasombo. Yego. Abarundi za muvuma militeri bakoraga bakoresheje abasabomani mu kiyaga cya Tanganyika. Yego. Ntabwo bazongera kuzikora nk'uko byari bisanzwe. Ibi rero niyo mpamvu ubu umugambi hari FARDC baravuga yuko hari abasirikare bari gutegurirwa ahitwa za Mukange muri Baraka na za Kaniyekere bagiye kuzamuka berekeza mu byerekezo n'ubundi byegera ahitwa za Kasombo na za Mukwesi. Yego. Bakagaba ibitero bidasanzwe byo gushegesha mama 23 ngo bakayikora mu byerekezo bya Makobora. Yego. Bakayikura muri pozisiyo zanyerereye nk'uko amakuru ari kugenda atangazwa n'uruhande rwa FARDC kandi n'imigambi ifite n'abasirikare b'Abarundi abasirikare ba Tanzania benshi bamaze kuzanwa mu gihugu kuko nk'ubu harabaruga abasirikare barenga 1300 ba Tanzania bamaze gushyirwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane muri Karemi. Bahageze ryari? Bari kunyumva neza? Ndi kukubaza ngo bahageze ryari? Ni ukuvuga ngo ni hagati y'iminsi igera kuri ine ishize. Amato tumaze iminsi tubona yambuka ikiyaga cya Tanganyika amenshi muri yo n'ubundi abahetse abasirikare ba Tanzania mu rwego rwo kuza guhangana n'umutwe wa 23. Yego. Naho kugeza ubu Tanganyika nayo hari amakuru avuga ko kuva mu gitondo cy'uyu munsi hongeye kugaragara andi mato menshi ariko bitaramenyekana. Habari andi makuru wamenye kuri ba nyirayo n'icagamije? Ngo Tanganyika ni cyane ni ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Unyumva neza? Ndakumva bwana Karemba Aimable. Ni ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nirwo rukomeje kugenda rugaragaza yuko rushaka kongera ingufu mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Ukuvuga ngo bo bari kubikora bavuga bati icyo tugiye gukora ni uburyo bwo guhangana n'umutwe wa 23 ariko nanone tugatanga uyu mutwe. Yego. Zo mu mazi dore yuko ubona yuko n'ubundi binaboroheye kuko urabona niba begereye imisozi yegereza Rumonge bakayegereza Makamba imisaada y'abasirikare kuva za Bururi koroha kwerekeza hafi y'ikiyaga cya Tanganyika abo basirikare b'abakomando bakaba bari gushyirwa mu mato bakoherezwa n'ubundi hagati mu kiyaga cya Tanganyika kuza kongera ingufu mu buryo bwo guhangana n'uno mutwe mu gihe uno mutwe nabo bagerageje gukora ibishoboka cyose kugira ngo uzane abasabumani mu kiyaga cya Tanganyika ariko bakabona yuko bikomeje kubagora cyane ukurikiza imbaraga z'Abarundi n'abasirikare bafatanyabikorwa babo bakomeje kugaragaza hagati mu kiyaga cya Tanganyika higanjemo n'abacanse bo Black Hotel ivuga yuko nabo muri muvumami bitari tubona za hato na hato mu kiyaga cya Tanganyika nabo babari. Yego Karemba Aimable nyemerera tuve muri Side Kivu tujye no muri Nord Kivu turebe muri Masisi Warikare n'ahandi ho bimeze gute? Duhereye muri territoire ya Warikare amazi iminsi naho havugwa ubwiyongere bw'ibitero ndetse n'imyiteguro ikomeye ho bihagaze gute? Warikare ho nta kindi kiri kuhavugwa. Yego. Kuhagaragara ni nko mu bice byegereye ahitwa za Muriri Misozi nka Noto. Yego. Rwose urabona yuko FARDC yo yatangije n'ubundi ibikorwa byo kureba uburyo
ibiciro byoherezamo abasirikare ni muri wa mugambi wa FDC wo kureba uburyo ki bashobora kuba bakusanya imbaraga bakagaba ibitero muri teritwari y'amasisi cyane muri misozi yegereza Rutoboho no misozi yegereza Mahanga na Bihambwe. Yego. Ibi biri gukorwa rero kandi bikanavuga yuko ari n'indi misaga ya FDC bivuga yuko amaze gifitwa yitwa Kiboa na Kalonge. Yego. Kugaba ibitero mu misozi ya za Kishanga na Kibatindise kandi ikavuga yuko FDC iri gushakisha ubundi buryo bushoboka bwo kugaba ibitero mu misozi yegereye Ikarende itegamiye umusozi wa Mwezi strategique. Yego. Twari zigera muri 3 mu rwego rwo kugira ngo FDC n'ubundi ibashe kuba yahangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 mu bice byose uherereyemo n'ubundi navuga yuko biri strategique cyangwa by'ingiye. Yego. Naho mu kuzinda action bihagaze gute ni naho hari kugaragara ihungabana ry'umutekano kugeza ubu? Kuzinda action ndavuga nko muri Rusuru FDC komeje kwikanga cyane bawaza rero bivuga ko ari gutuka muri parike ya Virunga bakaza muri no misozi ya Rwamarehe bakaza za Kagera na Kinyamboho. Yego. Akaburyo bwose bushoboka bashobora kuba bagaza igitero ku ruhande cy'umutwe wa 23 cyangwa bagatega mboshi umuti. Yego. Kugeza ubu ku birebana ndetse n'ibivugwa kuri training wing ho bihagaze gute? Abakomando M23 uri gutoza barasohotse bimeze gute? Ese batangiye akazi? Navyo ni ibintu abantu baba bakeneye kumenya. Ku ruhande rwa training wing cyane nko ku ruhande rwa 23 biravuga ko ari abasirikare bari gutegura ariko tutaramenya umubare wabo, ariko kwizana iki biravuga ko batari hasi y'ibihumbi 5. Yego. Bashobora kuba bari gutegurwa kugira ngo bagarurwe berekezwe muri bino bice byaro muri Kivu y'Amajyaruguru na Sud Kivu, nyuma y'uko ubundi FDC nayo ikomeje kugenda igaragaza yuko yazanye ingamba nshya ku rugamba zigamije guhangana n'uno mutwe ku rwego rudasanzwe kandi rudasubirwaho, ndetse kandi ukabona yuko mu gihe kuko amapasi yabitongereye imisaga n'abasirikare mu bice byinshi bitandukanye ikomeje kugenda irishwa imbaraga na FDC cyane nk'abasirikare ubona yuko bakomeje kongerwa b'imibare ndetse kandi bafite n'ubuhanga b'abarundi kandi nabo abanyatanzaniya b'abakomando bazanwe ku rugamba batari basanzwe. Bazanwe ryari? Ariko ngo nagiye ndikumoza nkubwira ni hagati nko mu minsi nishize uhereye na ntangiriro z'uku kwezi nibyo byatangiye tubona bamwe basika abarundi boherezwa mu bice byinshi bitandukanye bya Sud Kivu cyane na Tanzania, bikavuga yuko ari n'abaza biyanditse mu nzangano z'igisirikare cy'u Burundi, ariko mu mibare itangaza ndetse kandi n'amakuru ashukumbuye duhabwa n'abantu bari hafi y'igisirikare cy'u Burundi bakatubwira ko harimo n'abasirikare ba Tanzania nabo bamaze kwambara impuzankano za FARDC. Karemba Aimable duherutse kubona ibyago bizabereye muri teritwari ya Masisi bizahitanye ubuzima bw'abatari bake. Kugeza ubu situwasiyo iri muri Masisi ubuzima bwongeye kugaruka, abaturage bakomeje akazi kabo, bihagaze gute kugeza ubu? Masisi ho mu bice bitandukanye ubuzima burakomeje, ariko nanone ntabwo no mu misozi ya Zabukombe ngira ngo nta cyumweru gishize mwumvishe habereye imirwano ikomeye, kandi Bukombe urabona ko ari igice cyegereye ibice byinshi bitandukanye bya Masisi kandi gifite gisobanuye ku ruhande rwa Masisi ndetse kandi na Warikare na Rushoro. Yego. Rero nk'abaturage batuye mu misozi ya za Kimoka ntabwo batuje, kuko Kimoka hari abasirikare bamwe na bamwe baturuka muri Virunga, parike ya Virunga. Yego. Bakaza bakinjira mu misozi ya za Kimoka bagakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano niko navuga, cyangwa se kongera kwibutsa 23 yuko zawazendo zigihari. Yego. Rero nibyo bitera ikibazo gikomeye cyane mu bice byinshi bitandukanye, nubwo abaturage bavuga bati tubayeho wenda hari icyo navuga kuri mu mutekano w'ubu nka za Kiburirwe, imisozi nka za Rugenge na Busangara. Yego.
nta mutekano mukeya ukumvikanamo cyane ariko nko mu bindi bice bitandukanye usanga ibintu bidahagaze neza. Yego Karemba Aimable reka tugushimire cyane dusoreze ngaha urakomeza udutohoreze n'andi makuru mu masaha yo kugicamunsi turaza kongera tukuvugisha tubwire situation y'ibiraba bigezweho. Nakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha turabashimiye ucyonde sabono dukurikiye bwa mbere dukomeze kubana. Hasta la vista.